Nongeye kubaha ikaze mu makuru yacu kuri gicamunsi tariki ya 3 Werurwe 2024 kuri mikoro ndi Jean Ngendahimana. Dore ingingo z'ingenzi aya makuru agiye kwibandaho. Muri Kongo ibintu bikomeje kujya iwarudubi, intambara yubuye hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa M23 ishinjwa gushyikirwa n'u Rwanda. Monesiko yarashweho ndetse irashinjwa gukiza ingomere za FDLR mu gihe ibintu bikomeje gukomera cyane muri rusange. Nguko uko byiriwe mu murwa mukuru hafi ya Goma Isake, ubwo imbunda n'amasasu bikomeje kuvugwa muri rusange. Turabigarukaho muri aya makuru. Nubwo bimeze bityo ariko nyine mugani Monesco yarashweho ndetse irashinjwa gukiza ingomere za FDLR. Mu gihe bimeze bityo abagaba b'ingabo za SADC Burundi na Kongo bateraniye i Goma. Hari abavuga ko uyu mujyi wa Goma ari wateruro y'intambara. Tuza kugarukaho muri aya makuru. Mu mahanga turaza kugana muri Ukraine. Putin yongeye gutanga gasopo ku Bafaransa bavuga ko bashobora kohereza abasirikare babo muri Ukraine, babwira ko babizi neza ko iyo ntambara batayirokoka kandi yaba ari intambara y'ibitwaro bya kirimbuzi aho bose bashira. Ni ijambo Putin yavugiye mu gihugu cye, avuga ko atewe ishema n'insinzi y'intambara ya Ukraine akomeje kugeraho nyuma y'imyaka 2 ishize. Naho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje abarundi ko igihugu cyabo ari cyo busitani bwa Edeni buvugwa mu gitabo cy'itangiriro na Ezekiel muri Bibiliya. Hari abavuga ko Perezida w'u Burundi yaba ari gukabya na propaganda ari guha abaturage kugira bakomeze bamuyoboke. Ikaze mu makuru yacu arambuye. Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kujya iwarudubi, intambara irakomeje muri Sake ndetse M23 ikomeje kongera imbaraga ku ruhande rwa Sake, mu gihe ingabo ziri ku ruhande rwa Kongo nazo zikomeje kwegerera ibirindiro bya M23. Ni intambara ikomeye cyane, buri ruhande rwashizemo imbaraga kuko ifatwa ry'umujyi wa Sake yaba ari cyo gisubizo gikomeye cyane ku ntambara, kuko uzatsinda byanyabyo uyu mujyi azaba ageze ku nsinzi igice. Abasirikari rero bakuru igoma bakiriwe na Generale Sikubwe n'abasirikari ba SADC bateraniye mu mujyi wa Goma mu gihe ibintu bikomeje kujya iwarudubi. Abagaba rero b'ingabo b'ibihugu bya Afrika y'Epfo, Malawi, Tanzania n'u Burundi bageze mu mujyi wa Goma mu nama igomba kubahuza nk'uko mvugisi w'igisirikare cya DR Congo yabyemereye BBC. Afrika y'Epfo, Malawi na Tanzania ni bimwe mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo uzwi nka SADC, byohereje abasirikare n'ibikoresho gufasha ingabo za leta ya Kinshasa kurwanya umutwe wa M23. Burundi nabwo abasirikare bagwe bivugwa ko bari gufasha ingabo za leta ya Congo muri iyi mirwano, nubwo abategetsi ba Gitega bagiye babihakana. Colonel Guillaume Ndike Kayiko, umuvugizi w'ubutegetsi bwa gisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru, mu butumwa bwanditse yemereye BBC ko abagabo b'ingabo b'ibyo bihugu bageze i Goma kuwa 4. Gusa abajijwe ibyo baganira avuga ko ari ibanga. Nubwo byagizwe ibanga, hari bivugwa ko nyuma yuko izi ngabo zigeze mu mujyi wa Goma zaje gusanga M23 atari umutwe woroheje, kuko ngo ufite ibikoresho bikomeye ndetse n'ubutasi bukomeye buburizamo ibitero byinshi bagabye. Intambara ikomeje gufata indi ntera ndetse iraganisha ahakomeye mu gihe ishobora kuba intambara y'akarere, intambara kandi yeruye itari y'inyeshyamba noneho na guverinoma imwe. Bigeza aha bivugwa ko leta y'u Rwanda ndetse n'andi maleta ashyigikiye leta ya Kongo nayo bafitanye ibibazo by'umwihariko nka Tanzania, u Burundi, Kongo ndetse na Afrika y'Epfo. Bizaherera he? No kubitega amatwi iby'intambara, na umenya igihe yatangira ariko na umenya igihe yarangiriye. Perezida Ndayishimiye yavuze ko Burundi ari Edeni ivugwa muri Bibiliya ubwo yagezaga ijambo ku Barundi. Ndayishimiye ubwo yarayoboye inama y'ubukerarugendo yabereye muri Hotel Club de Lac Tanganyika tariki ya 27 Gashyantare 2024, yavuze ko Abarundi bafite igihugu cyiza ariko ko batabizi. Yasobanuye ko Burundi bukoze ku nyanja bitewe n'uko amazi abuturukamo yisuka muri Pacifique, abanje kunyura muri Tanganyika agakomereza mu ruzi rwa Rukuga, narwo rukayasuka muri Kongo agakomereza muri Atlantique. Mu itangiriro 8:2 handitse ati Uwiteka Imana akeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, ashyiramo umuntu yaremye, amezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi.
imazemo n'igiti, ashyiramo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Perezida Ndayishimiye yatangaje ko u Burundi ariko ubusitani bwa Edeni, ati Burundi ni ubusitani bwa Edeni. Igihe Imana yirukanaga Adamu na Eva mu busitani bwa Edeni, yazanye abamarayika bafite inkota z'umuriro kugira ngo baharinde ntibazasubireyo. Nubwo Evariste yikoma ku gahanga ati iki ni igihugu cya Edeni, nyamara World Bank cyangwa banki y'isi ihora ishyira iki gihugu cy'u Burundi mu bihugu bya mbere bikennye ku isi, abaturage babayeho nabi. Hari abavuga bati ibi birakwiriye mu rwego rwo kwamamaza ubukerarugendo ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu mu gihugu cy'u Burundi, byongera amadevize y'igihugu kigatera imbere. Ku rundi ruhande, reka amakuru yacu tuyakomereze noneho muri Haiti, aho amabandi yo muri Haiti yarahiriye kuboha umukuru wa polisi n'abaminisitiri. Ibyo muri Haiti bikomeje kujya iwarudubi, aho amabandi ya Haiti ku 29 Gashyantare 2024 yagabye igitero gikomeye mu murwa mukuru wa Port-au-Prince, arahirira kuboha umuyobozi mukuru wa polisi n'abaminisitiri mbere yo gufata igihugu. Minisitiri w'intebe Ariel Henry yagiye muri Kenya kugira ngo we na Perezida William Ruto banoze gahunda yo kohereza abapolisi muri Haiti bitwezeho kuyifasha guhangana n'amabandi yayogoje umujyi wa Port-au-Prince. Nkuko The Guardian yabitangaje, muri uyu murwa humvikanye urusaku rw'amasasu menshi y'amabandi ayoborwa n'ahoze ari umupolisi Jimmy Cherizier uzwi nka Barbecue. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Haiti, ibikorwa by'ubucuruzi, ibigo bya leta n'amashuri byafunze mu gihe amabandi yakomezaga kurasa. Abaturage bahiye ubwoba, bamwe muri bo bataha ingo zabo bahungira mu mihanda. Barbecue yifashe amashusho anatangaza ko intego y'abarwanyi be ari gufata ubutegetsi babanje gufunga umuyobozi wa polisi n'abagize guverinoma ndetse no kubuza Ariel Henry gusubira mu gihugu cyabo. Ati hamwe n'imbunda zacu n'abaturage ba Haiti tuzabohora igihugu. Amabandi agenzura 80% bya Port-au-Prince umurwa mukuru wa Haiti, byatumye Kenya na Benin byemera gutanga umusanzu wa polisi n'abasirikari kugira ngo bafashe leta ya Haiti kubohora uyu murwa. Dusoreza amakuru yacu mu Burusiya, aho Perezida Putin yongeye kwiyama Abafaransa babwira ko umunsi bahirahiye bakinjira mu ntambara ya Ukraine bakinjiza abasirikari, intambara izafata indi ntera y'intambara y'ibisasu bya kirimbuzi, akaba ari naho civilisation y'ikiremwa muntu izarangirira. Yabivuze ubwo yarari mu Burusiya i Moscow, ubwo yabwiraga abaturage be abagezaho ijambo anishimira intsinzi amaze kugeraho nyuma y'uko intambara ya Ukraine itangiye. Abasengura hafi bavuga ko kuba NATO yakwinjiza abasirikari muri Ukraine mu buryo bugaragara byatuma intambara ya gatatu y'isi itangira, kandi ntabwo yahizwamo ibitwaro bya kirimbuzi byarangiza ikiremwa muntu muri rusange. Uwiteka bane namwe n'amakuru kuri icamunsi, mbashimire kwa mwateze amatwi. Subscribe, share na like, dukomeze tubane. Uwiteka bane namwe, bye bye. Nari Jean Ndahimana. Mbere na mbere amakuru, urashaka visa, kwiga, gutura cyangwa kuba i Burayi, twandikire kuri guteranya 49 173 89 ubundi tukugezeho amakuru n'ubujyanama bujyanye no kwabona visa byihuse. Ufite umwana wawe ushaka kwiga uri Burayi se urashaka ibyangombwa, tugane ubundi tukugeze ku bibazo, tuguha ibisubizo by'ibibazo ufite muri rusange by'imiturire ndetse na immigration ku Burayi, Canada ndetse na Amerika. Inkuru nziza rero yatashya abanyarwanda, ni ubujyanama bwacu, tugane service nziza zinoze ziragutegereje. Igitabo byahishuwe kuri visa resettlement na statut y'ubuhunzi mu Burayi, Amerika na Canada cyasohotse. Mbona kopi yawe kuri Amazon, kuri www.amazon.com. Ku bantu bifuza visa resettlement cyangwa se gukora, gutura, kwiga i Burayi, iki gitabo ni ingenzi n'amakuru ahambaye cyane utabona igiciro uyagura. Kopi yawe ni kuri Amazon.com.